Kiki pentak nitaki kun hamas kaptasa hichuru takak fudul takak takam yati awinaka uthi. Masuroh Primera División de Bolivia, Liga Tiguyan tawin kim sana tawin kaut Hawaii. Bakadi estamah pagol mairo Real Santa Cruz tamarati pawai. Nyajir kolak Real Santa Cruz tamataki purin ha. Nias Efmam Hason González hupau kim satun kasoktan katar gol jantan ha. Bukan piris ukaruh pagolau bakadi estamatak purin ha. Yoel Fernandez hupau pusitun kapaskan katat pusi katam jabtatar gol jantan ha. Ukat pair pacan peskatun kamayan kataruh Diego Cuadros hupau pair gol penalatu jantan ha. Ukaroh Nacional Potsi tamah kim sa gol payaro Bolívar tamarati pawai. Naidir golak Bolívar tamataki purin ha. Gabriel Villamil hupau patun kapaskan katar naidir gol jantan ha. Ukan piris Nacional Potsi tamatakeh Martin Prost hupau pusitun kapaskan katat pakal katam piaptatar naidir gol jantarakin ha. Ukan ipansa pair pacan Bolívar tamatakeh pair golau purin ha. Nias peskatun kamayan kataroh Carmelo Algaranyas hupau pair gol jantan ha. Ukama sinis Nacional Potsi tamatakeh Saulo Giasa hupau kim sakalaktun kasoktan katar pair gol jantan ha. Ukat kim sakalaktun kalyatun kan kataroh Tommy Tobar hupau kim sir gol jantarakin ha. Ukat Wilstermann tamah pusi gol ceru palnhlor tamarati pawai. Narir gol Rudy Cardos hupau jatun ka katar jantan ha. Pair pacan Cristian Machado hupau pakalaktun kalyatun kan katar pair gol jantan ha. Kim sir golam pusir golam peh Vladimir Castellon hupau jantan ha. Kim sir gol kim sakalaktun ka pusin kataru. Ukat pusir gol jatun tun ka kataru raki. Hichur takah hakayan tawin mana tawi kiut ki. Libertad Gran Mamore tamah wabirata mampiu. Gran Mamore natan uyun kim sakai pura natas kani. Masoroh Europa tokan wal hasumo inter tamana kaunat tawi aphe. Nias la liga yang tawin Valladolid tamah pesca gol payarwa Atletico de Madrid tamam patip khasiwai. Valladolid tamatkar Sail Larin kat Sergio Escudero manaka golana kuchan tawi aphe. Atletico de Madrid tamatkar Nahuel Molina, José María Jiménez, Álvaro Morata, kat Memphis Depay manaka magol sa pemain kuchan tawi aphe. Joaquin Fernandez upak arkuk pet peru magol kuchan tawi raki. Premier League yang tawin Fulham tamah pagol mayro Manchester City tamam patip khasiwai. Fulham tamatkar Carlos Vinicius upau sa pagol kuchan tawi. Manchester City tamatkar Erling Haaland kat Julian Alvarez manaka golana kuchan tawi aphe. Manchester United tamah magol ceru Aston Villa tamarati pawai. Bruno Fernandes hupau sa pagol kuchan tawi. Liverpool tamah pusi gol kim seru Tottenham tamarati pawai. Liverpool tamatkar Curtis Jones, Luis Diaz, Mohamed Salah, ukat Diogo Jota manaka golana kuchan tawi aphe. Tottenham tamatkar Harry Kane, Heung-min Son, ukat Richarlison manaka golana kuchan tawi aphe raki. Serie A yang tawin Inter de Milan tamah kim sa gol mayarwa Lazio tamarati pawai. Inter de Milan tamatkar Lautaro Martinez upah pagol kuchan tawi. Robin Gosens upah magol kuchan tawi raki. Lazio tamatkar Felipe Anderson upau sa pagol kuchan tawi. Napoli tamah magol lalu Salernitana tamam purap tawai. Napoli tamatkar Matias Olivera hupau sa pagol kuchan tawi. Salernitana tamatkar Boulaye Dia hupau sa pagol kuchan tawi raki. Ukat Bologna tamah magol lalu Juventus tamam purap tawai. Bologna tamatkar Riccardo Orsolini hupau sa pagol penalatu kuchan tawi. Juventus tamatkar Arkadiusz Milik hupau sa pagol kuchan tawi raki. Bundesliga yang tawin Bayern Munich tamah pagol ceru Hertha Berlin tamarati pawai. Serge Gnabry ukat Kingsley Coman hupanaka golana kuchan tawi aphe. Ligue 1 yang tawin PSG tamah kim sa gol mayro Lorient tamam patip khasiwai. PSG tamatkar Kylian Mbappé hupau sa pagol kuchan tawi. Lorient tamatkar Enzo Lefebvre, De Jongwa, ukat Ahmadou Dieng hupanaka golana kuchan tawi aphe. Ukat Olympique Marseille tamah pagol mayro Auxerre tamarati pawai. Olympique Marseille tamatkar Cengiz Sander ukat Alexis Sanchez hupanaka golana kuchan tawi aphe. Auxerre tamatkar Birama Touré hupau sa pagol kuchan tawi. Kakiu hilat kulyakanaka yakhor kama mahach arun tawi tak nitaki.